Il-ħamis filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-kumpanija tal-avjazzjoni SR Techniques li tinsab fil-Park tal-Avjazzjoni ta' Hull Safi. Huwa kien milquh mid-direttur maniġerjali Jutta Trimmel u mill-persuna responsabbli mir-riżorsi umani Mario Mikallef. Joseph Muscat iddawwar f'partijiet differenti tal-hangar li għandha l-kumpanija SR Techniques fejn kienu spjegati lilu aspetti differenti tal-operat. Il-mexxej Laburista ltaqgħu tkellem ukoll ma' diversi ħaddiema preżenti. F'diskors li għamel Joseph Muscat faħħar l-operat u l-ħaddiema tal-SR Techniques. Qal li żjara tiegħu fl-SR Techniques kienet maħsuba biex jiġi mmarkat l-impenn li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkollu biex jagħti appoġġ lill-kumpaniji tal-avjazzjoni bħalma hija l-SR Techniques. L-istat importanti li jkompli jagħti inċentivi bħat TAF u l-EAP, speċjalment il-TAF li hija direttament ta' training tan-nies. Dik naħseb li hija importanti li l-gvern ikompli jinnegozja biex anke jerġa' jiftaħ din l-inċentiva tat-TAF. Joseph Muscat qal ukoll li jinsab sodisfatt bil-kliem ta' tifħir li sema mingħand id-diriġenti tal-SR fuq il-ħiliet tal-ħaddiema Maltin li jaħdmu mal-SR Techniques. F'kummenti ma' One News, Mario Mikallef, responsabbli mir-riżorsi umani fih dan l-SR Techniques, qal li huwa importanti li l-Istat u l-Gvern jinnegozjaw ħalli jerġgħu jinfetħu inċentivi bħat-TAF li huma importanti għat-taħriġ tan-nies fl-industrija tal-avjazzjoni. It's a pleasure to hear directly from you your commitment to the country, that you intend staying in the country and consolidating your operation over here. Obviously, a new government, if you are entrusted with in office, we will continue working with you and to see that you keep your operation here. L-SR Techniques Malta li tispeċjalizza fuq manutenzjoni tal-ajruplani bdiet topera f'pajjiżna f'Ottubru tal-2010 u tħaddem magħha mal-140 ħaddiem, bil-maġġor parti minnhom irċevew taħriġ barra minn Malta.